Projeto construção quartel-geral Polícia Nacional Timor-Leste parado, tambah Tribunal de Contas sedang kasai emissão. Pasti Tribunal das Contas sedang kasai emissão, kalau tambah sedang dia visto, sedang dia visto, posisinya agora lá ya kafe. Ini planejamento pentelnya satu semua teknik sudah ministeri interiornya mau si kafe para justificarnya, oleh justifikasi bayar Tribunal das Contas. Depois retang na komunikasyon balo na beta halona. Kasi mga foto kita komunikasyon formal balo ta halona. Bayar Tribunal das Contas. Saya retang da informação logo kita sida justifikasyon na ba dahil kata Tribunal das Contas aceitam kita continua construção, mas competência da Gabinete da Ministro do Interior.